Čaute kamoši, poďte so mnou na trojdňový trip s mojou americkou univerzitou. Čakajú ma 2 zápasy, nabitý program, takže poďme na to. Akorát sme boli na jedle a momentálne kráčame na zápas aj so spoluhráčmi. Get there first, Mike Durabell. There he's other side now. Cuts it in, gets around one, takes a shot. Jaime!